Women make up over 50% of users of public space. So when you see public space which has less women, you can assume something is not correct. Oblikovanje in uporaba javnega prostora odražata ter sooblikujeta družbene odnose moči. Torej lahko bi rekli, nič brez nas žensk. We started to think that if emotions is shaping our relation with the city, how we can measure that. Se naučiš razmišljati z vsemi uporabniki v mislih, pa ne samo glede na spol, ampak tudi glede na njihovo sposobnost, na njihove potrebe. Ko govorimo o javnem prostoru, mislim, da to področje strokovno pokrivajo predvsem ženske, kakor da bi to bilo nekako tako sekundarnega pomena. Ampak sam ta vidik spola pa v bistvu sploh nismo zasledili v teh celostnih prometnih strategijah. We decided to shift our focus from the mobility topic to gender mobility topic. Če dodamo in poštevamo še varnost, dostopnost, občutek pripadnosti, prepoznavnosti, identitete in jih upoštevamo pri načrtovanju, ustvarjamo bolj vključujoče, varne, raznolike in prijetne prostore po meri vseh. And gender planning really means to stand systematically in different shoes. It's a strategy of quality assurance. Verjamem, da je to šele začetek odpiranja javne razprave in iskanja poti do bolj pravičnega in enakovrednega urejanja javnega prostora.